Oh nayagisi. Umva bro, ntabwo byari ngombwa kunzuhuza bro, kuko kunzuza kwawe ntabwo ndararira urumva. Sinayagisi kusiga ngiye gitima kibini. Umva bro, Byatewe n'iki? umva bro, uzawozemo. Noziki. Iki kintu ya. Inzaozi mutima si. Tapfisha yukaye. Yesu Kristo. Ayo. Sei. Kamunya yepi. Ini kan dia bagian hitam biasa kayo. Uje. Ini masih kuku saja di masih kayak sana saja. Mati mati ya. Hey, sini tak kan? Nama aku tahu tu. Akan yo. Iya aku tak kena sih. Niko shabizoza igihe nagushakiye uyararitse ayo manani yawe dore ibyo bikata biri ngururime. Narakubwiye urumva warambyaye narakubyaye ko njya mbona wagira warambyaye inda genda utere inda nyoko mbyare. Ko ndi kubona ibintu nzigaye ngubwira byose usigaye ubigira joke wajokinze niba ariko nzagufata nguterure ngweke ngushyire kugira urinde unyumve, ariko ndaguhana ndagura ihene. Umva bizoza guhera buno ndaba umugore uba umugabo, kuko ndi kumva ari byo washatse. Urugo urunyimuye moda ibyo nibyo urararira. Ni ukuri kw'Imana. Ndebere naramwibyariye arafashe akuramo anyihagarika bizoza ni njye ubwiye gutyo. Inzoga mwene n'isuri kunywa yitwa ngo iki ko mbere ukuri umwana muzima mbwira bizoza cyane ugacaha. Yewe gahinda karayisokoza njya kukubyara kandi naragenda apfukama mu byumba by'amasengesho ati Imana mbo mwana Imana igiye kumbiha imbi cyana gisa n'inkende dore ngo kirasa. Ushaka ahandi utaha na nyoko yarananiye. Nyoko wasanga yarakunzaniye gutya kundereka imaze ndaza sindiswo wangendewe sindiswo ushake swo gapime mu giti swo yavuyemo. Bizo kugaruka bizakugora. Ayihebaga akihindukiza yareba amata kakayeba amata y'inzaya agasiganiwayo yareba amata atereka amaso ati nanjye burya ndakomeye maze umubiri umuhindutse na kimwe cyongezaga kugayagaya iwacu no mu biyo byumva uzaboya n'ubwangu bw'iyaga urabizi uzaziba narakubeshye nk'uko yeye Imana agenda mu bihe uzasigaya agahinda kayakanyagwa niyambaza byizubu zitibwa nk'ibyo ntabwo tubizi kayakanyagwa agahinda kayakanyagwa kayakanyagwa